Zahvaljujući pravom pozorišnom čoveku, inače direktoru pozorišta Zoranu Radmiloviću u Zaječaru, evo moje nove 4. po redu knjige Uspomenar 212, ovoga puta posvećenu čarobnjaku Radmiloviću. 35 godina je od odlaska Zorana Radmilovića, otišao je 1985. I poželjeli smo da mu još jednom, evo, na ovaj način podignemo spomenik i da mu, u stvari, još jednom kažemo hvala za sve ono što je kao umetnik ostavio pokolenju. Knjiga je veoma bogata. Na početku se obraćaju Zoranova rođena sestra i sestričina svojim prilozima, a onda imamo 35 priloga ljudi koji su radili sa Zoranom, koji su ga poznavali, koji su ga gledali, koji ga možda nisu ni stigli da upoznaju, ali pošto Zoran izuzetno živi i dan danas, jer je prisutan i u filmu, i u TV dramama, i pogotovo u pričama koje idu s kolena na koleno, svako od tih ljudi je mogao da se obrati iz nekog ugla i da kaže neku reč o tom velikanu. Evo, recimo, počinjemo azbučnim redom. Dragana Anđelković, naša suflerka, pa Mira Banjac, pa Svetlana Bojković, pa Aljoša Vučković i tako dalje, preko dramskih pisaca Vesne Janković, Dušana Kovačevića, Siniše Kovačevića, preko teatrologa Zorana Jovanovića, Mirka Miloradovića, Mije Ilića, Vesne Krčmar, Rašilja Dragutinović i tako dalje. Dolazimo do jednog odeljka gde su priče iz mog uspomenara, sve vezane za Zorana, a ima ih, boga mi, negde oko 60-ak. Knjiga je vrlo bogata i fotografijama, ima oko 200 fotografija, raznih dokumenata, isečaka iz novina, tako da će, siguran sam, biti veoma zanimljiva za ljubitelje pozorišta, za ljude koji su voleli i koji i dalje vole tog čarobnjaka Zorana Radmilovića.